ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka ba dunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kagajiang persya ya ka sarkar MDA balam khmat da ka National People's Party NPP, blokot penlong da ka Voice of the People Party ha yaw musyang jowai ha ka santarik jamang arajar arpunrio, uba Arden Miller basayo mo u president baru MLA ka nongkram ula ter ting ya yakinong mi khmat ka tigatan. Habakran hang ni lang uba Arden ulaong baha ka por bampat dan ka VPP ki nong mi khmat ki yat bahe na lor ka ta yet yong kali jongki, bat ban mi tang ha ka por election ban thiet yakipat ba kumbat thiet so plang. Nolor kata ulaong bahaki khatsan snam menshwa UMLA kanar tiang uba snya bahalang dhar ubadi ru sembut menteri rangba bamenta kejala jusam work order henry andalami ke VPP pan usam janman la katayo namar ka jingting pio ayu no pra kajimut jongki te kitho be sekinar syat sekinar lani sikikam kontrak lani kapno trip pio pankit do yong tu kata ni kecimut jongki habaki kili pio ayu na ka Voice of the People Party piwan siya ka Voice of the People Party oh ngin pensur ni pi ba pin kai do yong tu tang ma pi maroi armod piwan siya ka Voice of the People Party ngin pensur ma video kam kontrak tang ma pi armod laingot piwan siya ka Voice of the People Party ngin pensur batang mapi ban pas sa DSC exam leni MP exam MPSC exam tang mapi di gibril juga party ka Voice of the People Party ka ai haga jadmril yang jingetali daga bangi siltho bangi dan kambar on the way kung ka jadmril kata ka dei ka jingai ka ban mingkong juga Voice of the People Party hakini ki kindiang snem di bangi raya linti kajingai ka baar juga Voice of the People Party kadai kajing smar ki smar ki patba manda keleng-keleng ban yeng ban ainia ban yatanya ban no bagi soto bagi le ka bade namar de ka Voice of the People Party bagi nangalam juga Voice of the People Party ki bahikai ki bagi sure halaka jongka hak dan sibon ni kendo yang haga jaga terikam Kiong ba naduk pagami ka Voice of the People Party ngila slurte menta ngongkat kaken ka bangi ngitrang haswa bangi nirap kolong ba jilong ba jengahi banga jisrutna baga jiarap yano kamde banuan nau ba Arden ngkong kade banuan na utu upriu ubaya kendo ya ke jie na ladi hiswa bonong nganut banjeng banikun ya kani ka hok ka jara kata kadi ka bangi ngikwa bani kaya ke chat menriu namar ki pon ki jige ki bangin sai gendo nang ni syahmat telana kum ke chat menriu ngim no konong kali ka hak ke jigi lada kawan kano ke jige nana no kono kaliang ru ngien yeng bet namar ni tep pakade ka hak ke jigi ka kum ka jinsur iko aban hikai ki patba nangta ni ai ru patba ya ke jing start ke jing champagne ki patba menta Kimbi Chu Jayu haga election kepada haga MDC election ila grup ya kabor sinchar atau KHDC bat hangi ila kalong kata kaliang persya kabakran baro kaliang persya kabakran yang kata wasaki wada kita ki MDC kepada kaliang sinchar kibahapan penpau pertai Manadu barung ke PPP HGHDC kalaper kawai ni kicing per kalong bakam jukam don bangini syong dorbar haruk san kentatam dai nudu barung ke MDC jong PPP bahapanya tai haruk san kentatam ni ai burom ni ai kublai ya pi MDC jong party ke belale hok ya ke ke baka party ke community bakal betah ini katakan kadai kajing ai ke baka party ka ai ni pai bai kajing start ya kajing champagne menta banong bansulit thiet ya ki pai ba ha ka por election kumbatit so plang kumbatit jamarno telae dai nam ni ne
Mensuati si posna mensua empat ni ke BPP ki hespa ki le bahe bai kem dan por bani kenduk pai pa na syong kali ki rakyat jong bai hak constituency kim ju kam dan namar ki on la dei ke por election ngin thiet kumathit so phlang ngin thiet kumathit jamordo menta te hau toy persang Kapsan Slam Mensua Deputy Chief Minister Emily Jangan Nartiang Nimju kami ikut balik I work order Menta jan managatayo Batinya yung perak Atau kata kami kecing start Mengikai upai ba Nartiang menta ngayos ngawang Wat kusrai Ham kusrai memarden Ini to tagis Kim Sansnem Ni kumilin tiu EU kakat Sansnem palalai Kabamot ini ide tangjong na Sansnem Ninhapan klik chano Taiwan ja kakat Sansnem kaimalis Kim Nadu arajar faham Tahu di upai ba ubangi ngala hikai ko kita ka Bau tip bila kacang gahap Bau tipru yang ke kamran jong Emily bat UMDC atau katakan dia kecing ai ke bakrau dei namar kata kadau ku kipat ba ngitip ba kini kiwei ki parti kim ko ba ga PPP kan pelong meeting hayai musiang kim ko ba ga PPP kan pelong meeting amat peran hayai nongstone namar ladagat PPP ka pelong meeting upat ba unyo jikai unyo jingstat untip lut ya ki skim paro untip lut ya ka kamram jungi paro nalatip pat ba ti lae ni ki badan jimut ban kai ni ki badan jimut ban pene ekam business ke jong ni sekri pat ba aneng ini penbiang ban tap tendar na dei namal ta ko ki pat ba kim kuat di persiang banong bagani ke BPP te kanang stang man kan top real ngem ju kan top you know ngem ju kan top ya no henrei ni pensyai ni ko abo pai ba unum liat hakita kijing persiang banyaram bagara the voice of the people party kam ju kan top real henrei kahikai ka pensyai ngem ju snotanat ban kan top henrei ni snotanat ban pensyai Deputy Chief Minister baru lokal MLA nang ni napo juai wang kumno kini ki BPP te kini politics te bani obot tak ada ki penki te mo hapo yola ka politics ke jongki ke dei pe tang ka election ka dei pe tang kata kabansyong hapo secretariat Henrengi ni snowtu ya ka politics ha ka jimut ka shisha ka jongka ka politics ka thau shapang ka ka por Michael Curtis habau batai shapang ka politics wong kumno wong politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised and controlled kata ka politics kumno la patay kumno la yo ya kata ka por kumno la pinan kam ya kata ka por but kumno la te la kam ya kata ka por the purpose for which it is used kumno la pinan kam ya kata ka por the manner in which decisions are made kumno la shimi ki rai ki bapon hagani ka ri ka jung the factors which influence the decision the making of the decision Kaya kita lagi berperlangi bangin similarai. Katakan ika por, katakan ika politics, kabaga points of the people party kasno tu ban kayat ban pensno tu ya upat ba udah bentep kumno la sandur ya ika por. Dai upat ba udan benda ban sandur ya ika por. Kumno ban penan kami ika por. Ya ika por bala sandur dai ban penan nam tagar roi kapar kapit kapiang kasyong sok syong syan kakiwa kayo kakot kachiyata yagi patba kadai pet nagamta upat ba ala sandur yang kata kabor klem jit MLA yaw MLA Jawai yaw MLA Nartiang bakin yalay pinhe spa yalay kuki patba
La jadi ki bagin syagri upai ba. Bagin ni ada upai ba. Omni bagin ni kini kam na upai ba. Kata ka ni ka por. Kapag yaman snow to. Kum gi pai ba. Kiba ka boys of the People Party. Kan yay pin snow to. Henry kemaang yenum la ban pin bor. Wat hadiin mangilap Trey Shitom. Wat hadiin mangilap Bin Snow to. Lalu pai ba udang JD ke NPP ngem la le EUM. Tang ba. Kumbang long mene. Pimla ban bam. Apa fi bam ruti ban tak makon ne tak jam baro arliang. Lada fila jit. Hadiin mangingil peni. Kamlong kabadei bu pat ba. On community bat baga PPP kanuan pelajar ki nagi GA banigi kam bamsap banigi kam labor jong gani ke sarkar MDA ko ki patba balengi mi imenta para bami imenta don kita ki ong bangile politics namar kim snowto kamot iu kata ka politics oh hapan hitai school yo MLA juga jawai pali yo MLA juga nartiang bagen tip ka ka politics Lana kimpat snoto ngakloy bangai private tuition office jongaru bagen snoto syapang ka politics. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya